Duarbaguri Pherangke bitung atum pen longri kachihumri. Karbikur phomai inglongpo habar amai atum paterpi ponsi jilang solong karbi hemtun kangpupon. Hanjang Langsur Sport Association ke patu aklamalong for 7x7 Football Championship angdung kiti ke patu. Pinigarbi Prime da birta longpen kado kabya phantame kardom na pajuriklo. Tangte Pinigarbi Prime da birta arjuitha. Duarbaguri Pherangke abitung hoipen hawarang kangka humri ke dam ahut. Raratum kidu kisung alam lapen rachari atum alam chak ateng pen ki pipedet lapen kidu kisung pen cheng lok towar me lapen lang akisung aputhak me kri bu prupen kachet handun atum ta dopik. Kili kaprang ahut alam chak ke pachun pithek the puthak ta sodak pen ke pachini atum ta dopik. Lapen constituency tinalong angkang kepale dam un edet ahavar along anta prabjin pen ke humri dam pen rada hongjai long klardak pen ke paklang thujia puthak Duarbaguri Pherangke butung atum pen Pherangke mai ke phapon. Asin pini nitum Duarbaguri Pherangke butung hoi pen nitum pini Pherangke mai ke phapon alam theba ke latulo nitum pini da Duarbaguri angkang jasne lada diring kohora bahuri pencing bawa dan dolamara balasi dan hapu katu langsung astani itu pilih kahumri asai itu pada pondo. Nasi pilih itu kopi posi atau son kahumri ajai ni itu tem konan kok mak putang te Duarbaguri yang kamu astani kacing turahin koan goma koan alima tapi koan kacing turahin lidam mama lidam dima lahir putha ni itu tak pen rada hongjai long tipaklan di pan kusi ini itu along kahumri ajai ni itu peman polo. Nasi raso kahumri ajai ni itu kita peman polo hut kita dam long adi long abang kita semet Duarbaguri angkan long abang ke men kinang kita abang ke tuar abang te kiri ni itu piklan. Tapi tuar kami penajau ada awarat abang kisung kiboy kisung yang pi abang penas kami alang tum kisung abang ke lakas ni itu unik lah tinggal celang penata ni itu dan Duarbaguri angkan alat tum cijiso mimi mama sede. So pasti सरकार भागी ने तुम लसो सरकार है नो लसो सरकार में तुम के जोंदाम इंतुम ते सितामी जोंदाम ते दे सितामी लगा Duarbaguri angkan lo local MC apa saja local representative kumal lo dan dengan tuम का तो kita मिला के चीनी लो pasti alang li kitu un hujung si lahai la mina constituency lo kacing thura hina bang pabjin pen claim di la pen alang li election hepatu tu nak buat pen hadal buat kecuhan amai buat lo alang rat pen kacing thang pen rat alang lam cha kacing piating pen alang cha paple na sonte big pose hawarat tu best ni alang pan kacing ni pondu tapi la sonte tu along ka humri dam bom hala da ni tu pinaan public tu pen tu ciki ponong cithan ponong tapi alang itu stabil jasmet da diring baguri diring kohara baguri arat tu best ni tu ciki ponong cithan ponong la pen da dolamra malasi long stamia da dipu suara pen cinglo dadora arat tu pen ang stamia tu kacing kacing thamau so itu cingki ponong selang tu pen cingki ponong alang itu ni tu pan nangi than tu jasmet dipu so dadora arat kan ke dilong ka pen jo alang tu kitab kiban kisu pen pen astamia pinan kisu ki boy ke lakhasi elu selang pen tu pan nanti thamau no pen makasi long kitu hal kai lu Sebenarnya aku sembilan kami itu kan lo hal tu pen kohara lapen hampu dadora malasi lapen hampu depu suara tu mangani lo pen benar an reson ka cuma tu ngat sembilan tu baik ka hino lapen ala tu kita dengan hai ka siksa lapen dan lo pen kinampon kichwa son asani ahem ka chile le lapen son phai ka ni do piklo pose na tame dire to malong nanti thalu nasi lahai lam ka julo mating pen puru tan jadi tu dan Duarbaguri Pherangke butu pakai itu ding do piklo ini tu maka ground report mana ka humri ta pen nasi raso ka taksi pini ya bagi dire tu diring Baguri lapen kohora lapen ada dolamra malasi lapen kai tholang so long asli tu humri dam thek chap ko pini aja ne bagi la bagi itu pini bagi ka humri dam kitchen ana Senang kita ani as tapi Duarbaguri angkan long ko an ma kacing thur ka ma kacing thur the la so ta itu klar tak pen
rada hum jalo to ke patla ni phasi tu chisik pono kon ni prang na besam opening ji asona taksi ni tu mata kaching thu ramu ko an si doma dorba buria am kangalo aso ko thang ni tu ka bizidam pen ka hum bidam pen ka thek lo ateng polotang ni tu towar la pen lan ka bi pinangan kasi sa do la pen along bang ke dolong ka bi pen kasi sa thepi ase hala gani tum ka humri da pen hala da arada tum na kasi hala na ten plote ni tum ko som lo da da kana to kan chi jin so me la pen nim dum me a la lo kasi ni tum hada baguri krem kro atop pen hada pen cheng lo hala da ke akinang so da bang ka towar pen kasi sa hala da towar ka bejala job se ke chi la pham pinangan na tum pinangan kisung bulo hada towar abi cheng lo la pen ke baguri la pen da kohora diring lo mas tame towar ba ke number 1 lo towar ka be tha ba ke mane chijin so me lo mane gari ke be ke reng sen gari ke be ke no la pe tum towar baguri ang kan lo ke lasi ni tum ka humri da men ka thek lo ate ke la lo ni tum ke kupi ma ka thek lo la ni tum hosa se ra cha ta lo ka plan na ko ji ni tum kumani alam kar ju de kumani na ke toy la puson kali ni tum kupi ma ka thek lo la se ka plan ji je la so sarkar se ke me la so sarkar se ke hen lo ko pa ni tum jong nam de ako jong nam de de ta me non tikhi bom ba non ke chari bom sarkar ka re solang do la ta chini kwan si ke kan pani kan le la ba ni bi non ma ke tham thilo kan jong nam de lo sita me ni le tum la dwar ba uli ang kang long ni tum ka bi ji ban ke la lo ni tum mun ton prap jin ka hom da mi kidam ya din do la ke da deu thor la pen dahri ma bi deu thor dahri among stami tum atto kanu dam ji ra pen la adong chu hu la hai la mas stami ni tum dam ji hala da ra tum pisi ka duni hala da pisi ka siksa la pen non sarkar ku pisi ke claim ku thak mani tum ju dam ji la pen hada ra pen ji ke tham ji la se la ni tum abang ke la lansi pasin chalo Pinini phai Chrisir Keparni Karbi Kur Phomai Inglong Po Havar Amai Atum Paterpi Ponsi Jilang Solong Karbi Hemtun Ingpu Pon Labang Somai Long Aluhi Sar Poman Pengpen Hema Sar Langtuk Terang Chitongdun Lapen Hemtun Setame Hema Sar Langtuk Terang Pensi Ingpu Pon Lapen Hemtun Kimielong Karbi Ron Abisar Pen Mate Karbi Akhayatum Kelroy Peng Arnama Phanta Adim Than Ponsi Ton Horbong Batpon Labang Somai Long Lamjong Asar Guarbara Timung Basapo Dhaniram Ronghang Lapen Karbikur Phomai Tiripi Chunbang Boleswar Hanse Mai Phukro Sangho Chitongdun Lapu Hema Longri Ser Honthom Peklara Mai Penta Kacho Phapon Atengpen Mai Phubiren Inghi Chunbang Tham Singh Hanse Hema Longri Basapia Mai Penta Pirbiteron Pi Kajir Pator Piatum Chitongdun Pen Mai Long RDP Dun Phai Chrisir Keparni Kang Sampor Phai Priya Pormalom Hanjanglangso Sport Association ke Pathu Aklamalong ke Chengsi 7x7 Football Championship Angdung Kiti ke Pathu Pon Labangso 7x7 Football Championship 2026 ke Pathu Kache Patir Pi Pon lake Hanjanglangso Sport Association Atum Pensi Bi Pon lo Bangso 7x7 Football Championship Angdung Kiti ke Pathu Ponalong Aluhi Sar Poman Peng Pen Kachitongdun KACEM Sangpi Kadom Terangpi Manpeng Aluhi Bokazan Municipal Board Chairman Sardiri Be Chopha Pangjang Aluhi KAC Board Chairman Philip Teron KASA Dun Maipu Jivan Chandra Pathok KASA Athletes Chunbang Rajan Rongpi HSA Chunbang Amit Purante Rang Pencheng Lok Penang An Ke Theki Dingatum Chitongdun Si Bangso Mailong Aliralon Pidun Labangso Championship along ka Chepate Dun Criner Cap Aterang Atum Pregjam Football Club Atum Chepate Dun lo Lasong Bong Pen ke Thek Muchor Atum HDP FC Lapen Yangan FC Dipu Atum Angbong Si Ingtang Kring Pen Chepate Pon lo ke Pathu Pon ese ke 0.0 sita Puthot penalty si Chitur Pon thulo Yangan FC Aterang Atum 2.0 goal pen Chepa Hai Pon ke hayate rangatuma phan tangka suri cap lapen trophy lapen kere matuma phan tangka suri nar cap lapen best player anong e tangka pharokpho bokazan hanjang langso pen bisnu lekthe na kilo berta
victor lo nai tum pathu mi sel la pen mitik ando sina tum sakhela long kami kang tang sa ka hedu me tum hana so sports association ba kami pa japon to kang na solution to la alam tum kan hini si pini ke hayati tum pan Ivan for Young Gun FC. Congratulations. Nai tum pathu mi sel lo tapi ando se Kiran dia nani an kami kang tang sa ke hai aja demi hana so sports association ba kami tum pa japon to Terima kasih untuk kemajuan kedua kami pertama. Saya pilih prize giving ceremony dalam sini itu insan bersama. Kado kami teman-teman. Tang di pinigar bi prime time biota bangke kang tonik lo kado kavita me 2 me thak me kurwang tru.